Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u ansni. Arngur ki samlalut berki kruri lekai football kari India ke bedena ke jela boni filia shulai berka Alicia Lingdo ke lawan pai de ke jingkeman shalaying da ke jingpriang buram ke bakrau de ki kmikik pa berki bahaying hasem hakat ling sun Guwahati men hakakat rai trik urisau. Kikmikik pa jong isamla bonifilia shulai kilalit shaw yala ka kun na Guwahati kumjo ya ka Alicia Lingdo kitigi samla lut ke jela kila long ki klur football jong kari India hako under 17 women's football team kadai ka khanatang bathau history ha kari India ba ka kinhun yala ka U17 women's football team kari India kalayo rung shaka AFC U17 women's Asian Cup 2026 kaba penkop ya ka jing dap ba arhui snem jongkari. Wat u menteri ketunat arts bat culture ba sanbor shulai bat MLA ke South Shillong constituency ulap tiang sngau bah bat penkop buram ya kitiki arngut ki samla kenthai hasiteng nanti ha Orchid Lake Resort ribhoi. Kum kadak ke jing sngau buram ya kenam ke buram bakini kithe samla kilawan ra ke jela uba sanbor shulai ula ai sngau bhai ya kini kithe samla da ka song pisa ba mar sanpho hajar tingka lem bar ki momento bar ki jan ki lanmen kaba ula thiet na ka MLA discretionary grant ong uba sanbor shulai. Shu uba sanbor mar yo jingtep ika jingwan pai jingini kithe yele kai mar ula penbet ban penko buram yaki bat ula ya krenru yo menteri rangba ka jela u konrat ki sangma usumbut menteri rangba ba Preston Tensong bat u menteri kamile kai ban penko buram yaki. Menteri kamile kai ula aiktien ba ka sorkar kan sa penbet kerpang ya ka jingyelang ban penko buram yaki ki arngut ki the yele kai ka jela ki ba mikmat ya kari ula ong. Ubenrap bagi MLA ki juyo ya ka discretionary grant ba arpholak tingka shisnem kabala ai shaki MLA bakin pendon kam ha kinu ki kam ki bakirki bagi bamla bantip lupa kumta mau kum u MLA ushim nakatika grant ban ai. Uba sanbor wahai kublai usumbut menteri rangba ba Preston Tensong uba kmi ya ka parliamentary affairs ubala ai jing menjur ban pelat ya ka song pisa ban yarap ikini ki the yele kai. Kasab yele kai jengki ke jeng IT lut yala di berkemensim yele bagi don kala pelong ye ke jela badi kari bakan skong sarong. La ban kedau bagi ne ki the yele kai kile don lang bat ka kenhun yele kai U17 kari India kabayo ra e kanam kum kala adu ha ka limpung yele kai South Asian Football Federation SAFF badang syukut dangshen habutan. Kini ki arngut ki samla kila wan pai hinin kesni sa John shaka jela hadin ka jenge kun ya ka AFC qualifying match habish kek da ka job ba argol lakaway ya ka Uzbekistan banong kala adu ka group G bat banyo ka jaka kani ka limpung yele kai ba pau nam ka do ba Asia family bahing kasem bewan senam nang jadi clear dari anut kena aku boleh kam ya di media das bilang lah ini ada resmi kepada dap dari kermen dari resmi kepada songo maba dio ini klur ba mi nangka stil kejungi dan mi kemat naga India nangis scam pinang dan bukan sudah kok. Ini
meeting sport. Guwahati on knowing yo phone na ikimi jumi bonofilia sulai boleh tu lang batun lang kung Alicia Miss Alicia lengdo ini bro ormut kidigi players sebelah select na po dari India bernikmat ya dari India boka AFC Cup Tournament. Te on the way ki ba ki lawan pai kinwan cuti yang am lagi kena beli biar buat training camp. Te dengan layakan dari kini ada nanti ti yang ba dan bawan pedang menurut yang ini tergajar kan untuk kali si rohi bar tanah dia government dulu kami sudah lama kerja. Te iladun kata ini susun bagi lagi sudah kerja mo dong kerja deh singkat kena kenal burung bagi nikmat jadi kita pernah setiap juga teng armut ini cuman saksi lah dengan setiap bagi dia dan represent dia ke India the rest ki players can give every part of India tinggi dia jadi seorang tinggal isu ya organize dom dami menin bagi dia isu ya keren tak telefon bagi pembank te ila isu pembank di setiap ya ki nomor bagi dulu mensim tegar jing sedikit kalau mulai mensim isu ya ki bagi ngalah tebet ada trading camp ni ki bagi chat dia dia sebentar pada tournament Bandung next year support China te ngalalong on behalf of government ni teng la yo sio kre ki tiar ke kam tam tiar ni kai dia kai ko kin sia kam berarti jing ai subhan mentu baru kan bisa marsan 2000 kalau nggak sobat ai ku beli ya chip besar gitu ni baru ya ba preston tensong belum dibeli chip besar iba baru ya ke parliamentary affairs department agak bahkan bisa kadi naga discretionary grant kaba ar polak tingka kaba ngiyo ya ke final approval na iba preston tensong belum dibeli chip besar bamut baru rupumut di MLA apa megen ya ngiyo ar polak cisne naga tagi yung discretionary grant kaba kumkini ke unforeseen incident kaba mla badjek jinjia kibe pidon kambat ke kerki katakan di jingmur pada ya kana marsan ko aja ni anga di jigran jogo ko am kaba ala ai saboro jongi kin ru kumut ke meli te next kemba ngalai keren ru beri ba preston tinsong ngalai keren ru beri ba min di ba Konrad sama Chief Minister baru iba wailat miki sila balong samla cabinet minister balong sports minister kaba kejaran kat bulan sondi ngalapan kre on behalf of government on behalf jong ka konsumsi ka jong ar kumju nama ta jong ki bana ni si meki susu ko na ma dora na buro ya jadi chwa ya kibi kwa bahayeng masam ya ka state ke delai jong bro hoy ten nakale government ru kan sadon kaba bawa ilan mikir je keren udah samla bawa tweet ba benil ekai ulayo ya ka ban ya sport department but very soon nagale government ru nginsa Felicite ya piboro ya ka bamenta ho nya chwele ka ki bakajar hak boy ka de siro riba tinggal ele nagale ang jonga bagi nong kerjaan di jonga but on behalf of government ru nginsa penting officially syakiba kiba ya bahasa menjadi anu di samla elekat but accordingly harus sadar lengkap kalau bagi senang dia berbuat pada Affiliate Station. Tak kita ini gua apa ya share bagi yang ada ski, ada ski kabung kumbang parang ke joyous moment kaba ngaila diru ngayo kam sorkar nama mengadil no ile kai juga lobat sports club sebagai Shillong League, Shillong Feeders League, Shillong Knockout, Rami Kmat ya University, Nehu, Rami Kmat ya laga jama school aka school football tournament para do bonio kam sorkar mengalah berzain no adin mengalah simata di kapsen bahalang but ngastunat cibude ngarang ngalung bakamen nomor yela di ru ngala day once upon a time a sport person ya kan kita ini apa menjadi share si mo Nero papadiang romengi ni small comment siya te ka
Jungi ba ni sedang te kalong ni Shakhot Drive ban hapo Bangalore ban Don Camp Shibenai ban lek akan ka benta kasaf Championship Under 17 ba hakaturut ni Long Champions ni lek kai pesha ka Bangladesh, Bhutan, bat ka Nepal. Te hadin ketupat ni Klemyo ira ban wanjing ni continue biang bat ka national team ban prepare saya ka AFC qualifiers ka ba ni dang suan benta lek kai na po Pakistan. Te hapo Pakistan ru ni kindo ya ka Uzbekistan Pakistan but baru atli game ni job ala kawai te lingba kitu kijing job atli ni deka team ka ba top aka group te ngiyo ban qualify ya ka AFC Championship Under 17 ka ban salong hapo China 2026 ha ume te hadin kaneru ni yo wanyeng try tang steo arteo te ngi update biang sa ka camp ban prepare na benta ka IWL kabangin na kaya na po Indian Arrows but na benta ka AFC te ngiru ni sngokmen ba ngiyo ban mi na kanya ka state ban pinuan ra nam ban ra kerteng ka state jungi but nga kermen ru ba kinang bon I na iba la ban koy hadu kanya ka kedan bat kinang tres sam puso te ngiru ni sngokmen ba nidan tingkat bat ka team ka balong ka ba ningkong ka team Under 17 ka ba qualify ka AFC Under 17 Championship de tangkat tayo guys ko Nakermen nga bayo bandek kay nagta ka sab bata ayo oblero ba ada yang dok kene kalat bangan ko sa kanila